Jadi kena tengok bin dulu. Anak-anak ustaz macam mana? Jadi kena bagi tahu juga wartawan jangan buat cerita saja-saja. Don didenda di sekolah hati dulu. Tengok bin bukan yang ustaz. Okey. So, anak-anak ustaz macam mana nama? Yang sulung Don Mustafa. Yang kedua Don Ibrahim. Yang ketiga Don Sulaiman. Yang keempat Don Yunus. Semua lelaki ustaz. Semua jantan anak. Adik-beradik saya yang lain semua bercampur anak lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Saya aja jantan semua. Senang. Okey. Senang. Jadi ayah Ustaz Don ni kerja apa? Okey, yang ni dulu saya selalu saya selalu kata ayah saya orang biasa. Tapi bila saya sebut macam tu, suatu ketika saya biasa ceramah dengan satu kumpulan, a group of people. Okey. Habis tu bila duduk makan, dia bertanya, ayah ustaz yang ni kah? Dia bertanya. Tu saya kata, ya ayah saya kerja ni. Dia kata, mak ustaz begini-begini. Kenapa ustaz dalam ceramah tak sebut? Sebab bila ustaz sebut macam tu, kami pun kerja macam mak ayah ustaz juga. Kami ada harapan anak kami jadi macam ustaz. So dari situ baru saya macam, oh iya ke? Kena sebut Sebab apa? Sebab orang menyangkakan ayah saya tok guru. Orang menyangkakan mak saya ustazah. Tidak. Ayah saya hanyalah seorang pembantu makmal sahaja. Okey. Veterina kan? Yes. Tetapi mencintai agama. Okay. Tapi anaknya begini. Mak saya hanyalah kerani. Di sekolah. Tetapi mencintai agama. Mak saya kerani di Hospital Bukit Mentajam. Baik. Kemudian dia pindah, akhir kerjaya mak saya pindah ke JPJ.